Marhaba Yena Production. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terimalah salam hormat dan salam takzim kami. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta rahmatnya kepada kita semua, seluruh hambanya yang telah melata di atas muka bumi ini dengan betul makhluk yang paling sempurna. Kita semua bisa terselamatkan dari peradaban kebiadaban kaum jahiliyah, yakni dengan adanya dinul Islam. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa bersama kami, khususnya Majelis Sholawat Muhammadur Rasul di bawah pimpinan yang mulia Kiai Fadli yang datang dari belahan bumi, yang bahkan barat khususnya di kawasan untuk mengiringi jalannya acara dalam memperingati Zikra Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga memperingati 1000 hari atas wafatnya Ibu Jumahriah, dan kita doakan bersama semoga almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita doakan bersama ghafarallahu dzunubaha wa satara ayubaha wa taqabbal amalaha wa yaqaddu saruhalaha wa yu'idu alaina min barakatiha. Amin amin ya rabbal. Satu karya bersama kami Majelis Sholawat Muhammadur Rasul Project Music Religi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, Bapak Latif dan juga Ibu Husnia, tak ketinggalan bos muda Bapak Mas Hari ya, yang telah memberikan kepercayaan bagi kami untuk mengiringi jalannya acara memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga memperingati 1000 harinya atas wafatnya Ibu Jumahriah. Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kami aturkan salam kerjasama untuk seluruh mitra setia kami. Ada Musical Sound System Mahajaya yang datang dari Nyabakan Barat di bawah pimpinan Bapak Misnu, dan juga sang joki elitnya Mas Muhlis. Kami ucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah disajikan untuk kami, dan juga kami aturkan salam kerjasama untuk mitra setia kami bersama kami. Kami mohon izin untuk mempersembahkan tembang-tembang awal sebagai tembang buka ataupun tembang-tembang religi bersama hadirnya beberapa top bintang vokal kami yang insya Allah akan kami tampilkan satu persatu untuk menyandukan tembang-tembang salawat kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para panitia hadirin yang berbahagia, terimalah satu tembang pembuka bersama kami, masih bersama Mahajaya
audio. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami majelis muda bersalawat Muhammadur Rasul. Tentunya juga bersama Ramayana Syuting. Dan juga tak lupa bersama Mahajaya Audio. Dan juga salam tatim, salam hormat kami aturkan kepada Bapak Sahibul Aja, Bapak Latif dan juga Ibu Hasni. Satu teman kelasing bersama kami majelis muda bersalawat Muhammadur Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. أحباب رسول الله أحج بيت الله وزور النبي معكم أحباب رسول الله كنتوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معكم أحباب رسول الله صل وسلم دائما
Cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Baik hadirin, segenap para tamu undangan, kami ucapkan selamat datang di kediaman yang mulia Bapak Latif dan juga Ibu Hosnia yang berbahagia dan juga Mas Heri ya, selaku sebul haji yang berbahagia pada Kerongan abang tak ada pentingan tares nada. Masih bersama Bahaya.
Oke, hadirin yang berbahagia, satu persembahan yang sudah kami sajikan untuk panjenengan semuanya. Namun sebelumnya kami aturkan Pakuat imana arang sarat ngarap safatan pakun seedente Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. tolong ada pagi mongku kanjeng Nabi salam karang nikah ngarep se apangki pakoko atena pakuat di mana arang sarang ngarep syafaatan tak ada makhluk lain bisa akan teh kuncoba ajunan kentongan naate kuncoba ajunan harap benaate deh. Sona tak neng berdiri bagi kalaban gunung setengki kalaban gunung setengki umat ngai mani coba setok sebenta syafaat pertolongan moga abah kuat kalaban gunung setengki kalaban gunung setengki umat ngai mani coba setok sebenta syafaat pertolongan moga abah mongku kanjeng Nabi salam karang nikah ngarep se apangki pakoko atena pakuat di mana arang sarang abatan pakut se
Pakun seedente Baik, hadirin yang berbahagia, satu persembahan cover back vokal dari Obu Celang sampai mati versi solawat, versi Majlis Solawat Mahabbatur Rasul ya, yang sudah kami sajikan, sudah kami suguhkan untuk panjenengan semuanya, khususnya para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kita kali ini. Karena tak ada amal perbuatan kita yang Masih bersama kami majelis pemuda bersalawat Mahabbatur Rasul. Tentunya juga bersama Mahajaya Audio. Juga bersama Ramayana Seni. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mangken menyaring bini ngomber aurat saking dari nalopa tak engak katusa atik tokan lakona sesaben arena kadang akebay ancor dalam rumah tanggana oh, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada madalabi antal murtaja yawma ziyami isfa' lana ya khairal anami ya Rasulullah ya Nabi laka syafa' wa dawa talabi antal murtaja yawma ziyami isfa' lana ya khairal mangken menyaring bini ngomber aurat saking dari nalopa raeng akatusa atik tokan lakona sesaben arena kadang akebay ancor dalam rumah tanggana ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa tamarabi antal murtaja yawma ziyami isfa'
لك الشفاعة وأنا مطلبي أنت المرتجى يوم السيامي يوم السيامي اسمع لنا يا خير Makin menyaring bini ngomber aurata saking dari naloba saeng akan dosa oh ati to kenal kona sesa benarena sadang agawe ancor dalam rumah tanggana ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi لك الشفاعة وأنت مطلبي أنت المرتجى يوم السيام يوم السيام اشفع لنا يا خير Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke, satu persembahan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu harapan besar dari Syekh Haji sekeluarga. Salah satu alasan mengundang kita semua untuk merajut harapan dan juga untayan doa. Semoga keluarga besar dari Syekh Haji yang berbahagia agar bisa mendapatkan rahmat juga pun pembelaan dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kami aturkan sekeluarga yang berbahagia. Kepada yang mulia Kiai Abdullahi Ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sya'a min abdihi li ada'il fara'id was sunan wa iktisabis sa'adati bil jinan. Wassalaman daiman ala imamil muttaqin wa qaidil izzil muhajjilin sayyidina Muhammadin alladzi luqiba bi sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah fi muhkami kitabihi al-azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an kathura dzikruhu al-hadits aw kama qala sadaqallahul azim. Amma ba'du. Samahatul ulama ayyuhal a'izza wal ajilla, para masyayikh, para alim ulama, para guru ngaji, para ustaz wal ustazah, wa nahussu bi dzikri ajunan simulja Kiai Haji
Ahmad Fauzan Badruddin Serabu ipon dari Pelumpungan Pamekasan sesangat abdina amul jaki torjukan abdina nak dimaki. Ajunan Simulja Kiai Haji Jailani sejukan sangat abdina amul jaki torjukan abdina nak dimaki. Ajunan Simulja Kiai Haji Fauzan. Ajunan Simulja Ustaz Hefni jukan sesangat abdina amul jaki torjukan abdina nak dimaki. Ajunan Simulja sedaja para alim, para ulama, para masyayikh, para kru ngaji setak kubasa abdina ngatoraki tong kaset tong asma agung epon namung tanpa ngurangi rasa hormat torjukan rasa takzim dari abdina sesatajana abdina amul jaki. Tertak kalib kaator dak sadaja panungkul makar sare semangko pupuan nang pamengkang tisa rompen rana khusus epon Simulja Mas Lora Fathor binangka pemerte tisa rompen rana serang sateja pemerintahan epon sesatajana peten kola hormati. Tak kalib sateja panungkul makar sare kalibun Sulaiman torjukan kalibun Jubahri tak katinggalan Carik Sudarsono satajada sebutan kola hormati. Kator jukan sataja tamu undangan. Binian jukan lakian sepuh sesami mulja anom tor sami parjuka sesatajana abdina amul jaki. Tak kalib deka sahibul haja, sahibul surur, sahibul faroha. Ajunan simulja Bapak Latif, jukanan Ibu Husnia, tak ketinggalan Bapak Mas Hari, sarang sataja keluarga besar epon sesatajana jukan abdina amul jaki. Pematur sikabitan poca torjukan pemaji syukur karika Allah Subhanahu wa taala. Sikadima kalaban karsaipon abdina sarang para ajunan sataja bisa ngulmai tikanan agung dari Subul Haja Simulja Bapak Latif torjukan Ibu Husnia salak pereja kalaban kabaran sehat wal afiat dalam setong racikan tareka agung egi kadito zikra Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjukan tareka sekabek 2 memperingati 1000 hari atas wafatnya Ibu Jumahria. Semoga arwah beliau esapura muka Allah Subhanahu wa taala terjukan langkungan tempat sesampurna nang ajan epon Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terjukan abdina kapun dipakon kanggo ngamal pagi pan sapunapan tarika lampa sing insyaallah bakal kalaksana tarika sekabitan egi kadito pembukaan biqiraati surah Umul Furqan sekaping 2 epon pamosan tahlil arang sareng terjukan sekaping 3 pamosan sholawatun nabi terjukan aropaki sere tampi asre tarika egi kadito Dedebun agung sebekal ecer bagi sarang ajunan simulja Kiai Haji Fauzan Badruddin Serabu ipon dari Pelumpungan Pamekasan. Sekadima tarika sepongkasan iki kadito pamosan doa barokah sekadima hal kadito bekal ibimpin sarang ajunan simulja Kiai Haji Fauzan. Gereng kebiti arang sarang tarika esat siang arsa mangken kalaban pamosan surah Umul Furqan sekadima hal kadito abdina ngatoraki ngemis ngamre rida ipon ajunan simulja Kiai Hefni torjukan tahlil abdina ngatoraki dak ajunan simulja Kiai Haji Jailani torjukan pamosan selawatul qiyam abdina ngatoraki dak sateja cakanca dari majlis selawat Muhammadur Rasul torjukanan tarika sekaping 4 ipon egi kadito Dedebun agung si bakal ecer bagi sarang ajunan simulja Kiai Haji Ahmad Fauzan Badruddin terjukan tarika sepongkasan egi kadito pamosan doa barokah dek kasatajana asma agung guru si ampun kapundi para semanan tarika bekto abdina ngatoraki terjukan dari abdina minangka penotor tarika mulai kabitan kantos pongkasan mana bisa saja ajunan Rabu mangki tendek tanduk sekorang sontuk tona tongkek ator setalocor kalau ke sekorang adep asor abdina anyona sapora dari ateh sepalik asor akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh. Dak saja asma agung guru siampun kapondi para semanan tarika bekto abdina ngatoraki. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستفتح هذه الجلسة على ما نووه أهلنا وأسلافنا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والقطباء والأمدال والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا إلى سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة. شيء لله لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngatoraki motor sebisa kalangkong deka almajudan simolja Kiai Hefdi siampun gabiti tareka esat siang kadeto terjukeun tenduke tareka lampal sekaping 2 eki kadeto pemosen tahlil arang sareng sekadima abdina ngatoraki deka ajunan simolja Kiai Haji Jailani deka ajunan simolja bekto abdina ngatoraki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayyuhal hadirun, para jemaah sisami mulja sebetulnya kaula amal jaki sika dima saat mangkin betul kaula kapapuan tugas dalam alaksanaki tahlil. Tinyo ona ada kasate jemaah hadirin hadirat kanggo alaksana tahlil kadinto itu joki dakaru haipon almarhumah Jumahria binti Juma kadinto arwahipon Jumahria binti Jumaah muka-muka dalam perjalanan ipon tempat disampurna pangkiki sareng Allah Subhanahu wa taala. Saingke berdengen tempat semadarat muka intasa kalabat tempat disampurna ngiring areng sareng kalabat alaksana tahlil itu joki dekaruh hepon almarhumah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة خصوصا إلى أرواح شيخ طريقة القدرية والنقشبندية وإلى جميع أهل الطرق غوث الأعظم قطب العالمين سيدي شيخ عبد القادر جيلاني وسيدي شيخ أبي القاسم جنيدي البغدادي وسيدي شيخ أحمد عتيب سمباس بن عبد الغفار وسيدي شيخ طلق أبو سيربون وسيدي شيخ عبد الكريم بنتن وحضرة شيخنا الكرام صاحب الوفاة تاج العارفين أبا أنم تسيء ملايا وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم واللاحدين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة خصوصا إلى أرواح المرحومة جمهرية بنت جمعة رضي الله عنها شيء لله لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعذبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. الله
Allahumma salli afdalas salati ala asyadi malukat simduha Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adad maklumati wa midad kalimati akullama dakarkat zakirun wa ghafala an dhikral ghafilun Allahumma salli afdalas salati أشهد المخلوقات وقدر التجاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات ومداد كلمات كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أفضل الذكر لا إله إلا الله حيباق لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا إلهي ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وعلى آله وصحبه يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتولينا بها أقصى الغايات من الحيرات والحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم أرسل ثواب ما قرأناه وذكرناه وهللناه خصوصا إلى أرواح المرحومة جمهرية بنت جمعة رضي الله عنها اللهم اجعل قبرها يا الله روضة الجنة ولا تجعل قبرها فتنة من النيران اللهم إن كان فاغفر لها اللهم رحمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم بارك أمة محمد اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والهداية والنعمة خصوصا على الأحياء أينما كان مشارق الأرض إلى المغرب ارفع لهم الدرجات وضاعف وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا ازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترعى وعمي وفخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد من الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا سلام عليك صلوات الله عليك
التأجونان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك Bantar oleh babalasan esoarga nang senengan ngoleti Gusti Pangeran benyiom batajunan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika masyar are kompolan panas sangat kapal kaan nyon oleh sainoman dari kolana ajunan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya nurul aini marhaban 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 jantal Husaini Allah marhaban 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 ya nur aini marhaban 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 jadal Husaini Allah marhaban marhaban Kajumi berpalongkuan nangis keronda ajunan bila umat ajunan kena akal ban pikiran sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya ya Rasulullah jina ya Allah للزيارة قاصدنا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah نرتجي منك شفاعة ya Allah عند رب العالمين يا الله ربي faghfir li dhunubi ya Allah
Allah Bibarakatil hadi Muhammad ya Allah البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل انطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Hanya untuk umat Nabi Muhammad selamat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu عليه وسلم sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi hanya untuk umat Nabi Muhammad bebungaan dunia akhirat ala Muhammad sallallahu عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليك Katorde Ajudan Simolja Kiai Haji Ahmad Fauzan Badruddin Kangkui melangsungkan cacarupan agung deka Ajudan Simolja bekto abdina ngatorake.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamidan lillah wa musallian li rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah sahibil mu'jizati wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah min yaumina hadha ila yaumi liqa'illah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba wa ibti'adah. Amma ba'dah. Ashabal fadilah was samahah, sateja para alim, sateja para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji siampun hadir majlis kak dintoh. Seka satejana sangat abdina hormati tarta'zimi. Langkong-langkong sateja guru kaula sarang guru ajunan seteja. Ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Ahmad Jailani. Ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Hifni. Ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Syamsul Arifin. Sarang sateja para kiai-kiai selain, para asatid, guru-guru ngaji sedak ka asma-asma agung ajunan abdina tak kongang mator setong bersetongah. Namun dari atas paling dalam tak ngorang narasa hormat bentak tim abdina dak ka ajunan seteja. Semoga Allah senantiasa apareng na barokah umur, amin. Kesehatan sesempurna, amin. Mata pate amin. Tare bahosok doa ki guru-guru kaula ajunan gak dinto seteja. Muka-muka senantiasa dalam lindungan Allah pareng na barokah umur. Kesehatan sesempurna. Pareng na istiqamah. Abimbing kaula ajunan keluarga benak potai dalam jalan kesayan, jalan saya keridaya ajunan pon Allah dari dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Sa'adat al-kurama. Sateja para sepo, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepo kampung pamangku desa, utamaipun Bapak Kepala Desa Rompenrana Laras, sarang seteja pamangku kebijakan sebadan ng wilayah kak dinto, seka setejana juganan sangat abdina hormati, juganan kita doakan setejana muka-muka pada kenging perlindungan dan pertolongan pun Allah paringna kekuatan dan kemampuan dalam mengemban amanah bisa jalanaki roda pemerintahan kalaban saya tersambarna sehingga desa Rompenrana dan sekitarnya Allah jadikan wilayah seaman, damai, makmur, tentram, barokah, selamat dari setaja cema-cema musibah dan belai, baik musibah dunia langkong-langkong musibah agama. Amin Allahumma. Keluarga besar tuan rumah Bapak Latif dan Ibu Hosniah engki sarang seteja keluarga besar epon saduluran sataretanan sanak botoan nekak dintoh siampon tak segoni angorbanaki tenaga pemikiran juganan artah demi terselenggaranya acara sore are mangken gak dinto seka setejana abdina hormati muka seteja jerih payah pengorbanan yang telah dicurahkan sekecil apapun icatata sebagai tambahan amal soleh amal ibadah seika tarima mungku ajunanipun Allah ban icatata sebagai wujud rasa cinta ban mahabbah dak Rasulullah juganan icatata sebagai wujud pangabekten anak potoh dak kabanga sepona juganan icatata sebagai bentuk pengabdian li'ila'i kalimatillah li'izil Islam wal muslimin sehingga seteja pengorbanan epon ngaulia bebalesan selangkong saya
langkong sampurna baik nang alam dunya langkong baki nang alam akhirat amin Allahumma sesosa muka-muka epa bunga seruat epa cembera sesongkan epa berasa seseret rezeki epa lanjarah saya keduan potra-potre dalam masa-masa pendidikan muka-muka ngaulia ilmu sebarokah dor manfaat jadi generasi semul jatuhnya akhirat setaja taka hajat ke Makkah dan Madinah ibadah haji umrah toraca habis dak ka Rasulullah ban setaja tak ijabutannya benar kecuali dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma. Ajunan hadirin, bapak-bapak kaum muslimin, sarang ajunan hadirat ibu-ibu muslimat, setaja para undangan muhibbin simpatisan, sanak famili para kerabat handai taulan, ahli bala ahli tatangka, saya kasadaja na sami mulja, tor muka-muka terrosai pamulja sarang ajunan epon Allah, bani namong mulja yalam dunya, setaja epamulja paki nang yalam akhirat, amin Allahumma. Sabak dana abdina ngatoraki muqaddimah kala bentalafut bismillah juga nan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur dak keajunan ipon Allah bentak ke pekak ngatoraki salawat ben salam dak ka Rasulillah tanpa ngorangi rasa hormat ben takdim dak ka setajana langkong-langkong para guru para ulama para sepoi kak dinto kalaban keterbatasan kemampuan pengauningan abdinah sesangat fakir ilmu dan fakir akhlak dan keterbatasan waktu siampun cukup sore izinkan abdinah dalam kesempatan kak dinto keangkui tormator langsung dek ke poin saos setuju sepakat alhamdulillah berarti pada keburu sebelah mana para Rabu setiap tahun kaula ajunan masyarakat Sumenep dan sekitarnya bahkan Madura pada umumnya tak buambu merayakan peringatan maulid baik yang diadakan secara kolektif nang masjid-masjid nang musolla ataupun yang diadakan secara pribadi nang film epok compok beng sebeng panapa maksud kak dinto para Rabu kaula ajunan sarang para guru para ulama makyajak ketika dinto si kak dinto tak sagoni angorbanaki tenaga tak sagoni ngorbanaki biaya engki napa engki tantona berde seiyarap dari kaula sarang ajunan orang menika para Rabu mon kerana tak oleh bapa napa tak akan mungkin dia mengorbankan sesuatu apa yang dia miliki panapa maksudnya si pertama maulid kak dintoh dalam rangka ikraman wa ta'diman ngormat dek kaparkara silakar kotu hormat karena kaula ajunan tak kira bisa jadi orang terhormat muntak ndek ngormat dek kaparkara kotu hormat jamimpe kaula ajunan jadi orang mulja muntak ndek amulja aki dek kaparkara semul egina baiki itunya tak ada perkara selebih mulja ben lebih agung mon ki bentuk makhluk panika alabi amuljaan ben kanjing Nabi Muhammad setuju kamuljaan seboda nang alam dunya gak dinto para Rabu hakikat ngampong dek ka kanjing Nabi Muhammad para nabi para rasul para wali para ulama bahkan setuju makhluk seepamulja sarang Gusti Allah hakikat agak bisa ngampong kakamulja na ganjing Nabi Muhammad wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami setuja kamulja na para nabi para rasul setuja na ngampong setetes secap-cap gharfan minal bahri dari samudra kamulja na ganjing Nabi Muhammad muka-muka kaula ajunan sataja meluah keluarga benak foto kaula ajunan cukanan ekilina amin Allahumma begitu pentingnya penghormatan gak dintoh penting para Rabu karena kaula ajunan mun ngampuakina amal kangkui bisa jadi orang selamat
ngampuakina amal kang kui bisa jadi orang mulja corak tak masuk kriteria iki nabengki ngampuakina solat da kaula ajunan letek temu mandak ramana careng kadang maga takbirnya repese padha dengan takbirnya repese Allahu Akbar masih kena sekat mak bakare du bolo ni kakanya repesenya Allahu Akbar demmat lo bolo na takun mele rokok durno 10.000 sami Allahu liman hamidah terus isare bese panika maki apa jang colok panika lesan maca Fatihah maca takbir maca tahlil pekeran bakun engak ka bese setelobo mak pah bisa karedu bolo puru ngolok salam puru engak assalamualaikum masyaallah cereng bedenenge bebena sadel sampai daiwa kento bejengnya rebese mun tak ngampuaki syafaat ada kanjeng Nabi Muhammad kaula ajunan tak nemu beng labeng kanggo dadi orang selamat iki napa iki ada situng kisah yang sangat luar biasa dalam keutamaan orang ngaku ngaki kelahiran kanjeng Nabi Muhammad terangaki diceritakan dengan kitab I'anatul Talibin ada seorang pemuda nangi kota Basra nika nangi kota nang negara Irak panjenengan montro oninga kabarak sarongki engki ninga bodo kotanya mana kota Basra emasana Khalifah Harun Ar-Rasyid nika bodo seorang pemuda yang terkenal hanya lebur berfoya-foya kun cak mongko samangken kun lebur nongkrong jagongan trek-trekan lap-balapan sing kena-kena ngudegak dinto yang ke sampah di tengah-tengah masyarakat tapi kenapa sih terjadi para Rabu ketika anak-anak kak dinto kemudian depak ke ajal meninggal si anak-anak ini meninggal ketika meninggal karena yang ke orang tak bagus di masyarakat tak pada beda orang entar tak ada ketek angkui alatinin mayit coba ni kata ada cuman beda situng keanehan tahu-tahu penduduk Basra ni kengiding suara sekota ni kengiding kapi dak ke suara ke into setiap pangki dari ke ima somber suara panika waktu na panika tak ada sound kati mangken panika karena bu tak ada speaker tak ada horek lepas suara sekota ngidinggapi dalam esena suara panika ya ahlal Basra uhduru janazat waliyin min awliyaillah wahai penduduk Basra mayuh marantar wa bedah kakasena Allah tada umur ngak-ngaan penduduk Basra ni siapa ulama zeta di mana beda kiai zeta tak ada ria mak pah beda kakasena Allah walina Allah tak ada umur ataannya borok temor lauk dah hari kau tu entar marah latih ini atau tanya tak ada si mati mun setiap hari kecuali si fulan si pelenger si fulan si melar pemuda yang dianggap sampah akhirnya iman tak ada boleh hari yang arah tapak kebelin Allah yang tak ada orang tahu akhirnya latinin bandiin kafanin solatin makamaki selesai latinin malam harinya dari siang hari meninggal malam harinya para pembesar ulama Basra menikah para Rabu nikah amimpeh dengan mimpi yang sama mungkin situng orang amimpeh mungkin menikah tendensi tapi nikah dengan serentak nikah ulama-ulama Basra para pembesar kota Basra nikah amimpeh dengan mimpi yang sama napa sena mimpi nak ampun ngetelak nak kanak si pelenger manika ampun bedeneng singgasana di istana yang begitu megah dengan segala fasilitas yang serba mewah dengan bidadari-bidadari surga yang telah melayaninya napa pertanyaan para pembesar manika kau sambuk kapi para Rabu cong mak benole pangkat agak ria saking ngajak matur manika caya bahasa kilam ba wepton odi an ba an dia kun kabarak kata mor tak temu lakona
Senak-anak muda ni kami sembara Rabu. Artinya saking pahit kocak aki. Jareng sambian gun ngabas luar ramalo. Lama ke. Sambian tak kun taon gula mo itamu. Yan gula dak sebedaan. Sambian kan tak oning. Di balik panika gula di sitong amalan saya kesenengin di Gusti Allah. Nika para Rabu. Gula nika oleh pangkat agak menikah sejaman ulama bimanil tahadihil fadilah kelaban apa ban oleh pangkat agak ria jong niltu bi ta'dhimi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kau oleh pangkat agak menikah kelaban ngaku ngaki kelahirna kanjeng Gusti Nabi Muhammad cara nada maban ngaku ngaki saking terosaki kalimat panika dan gula panika walaupun jan orang melar gula nika setiap tahun ketika andi rezeki gula long molong selama 1 tahun ketika masuk bulan maulid celengan dan gula pese oleh nolong bolong panika dan gula ika beli kalampisi anyar sarong anyar jubah anyar mele parfum ton kula mandi ase bersih ngormat kelahirna kanjeng Nabi ngajak kanca maos mau maulid seberengan taka akun seorang kalema kapetok nika amalan dan gula sinja anak-anak muda panika Masya Allah begitu berharganya orang-orang sing hormat kanjeng Nabi Muhammad dari saking cintana Allah ke kanjeng Nabi maka Allah bakal lebur dan seneng ke orang-orang seseneng ke kanjeng Nabi mulai kesenengin Allah maka raja tu sebekali sabora amin para Rabu dan retan seteja sesami-sami mulia makanya ngireng bulan maulid panika gunaki kangku ngaku-ngaki kanjeng Nabi Muhammad raja cek sangat terajah barokana orang si dalam atena betul-betul cinta ke kanjeng Nabi Muhammad kemudian menghormat ke kanjeng Nabi Muhammad jadi raja tak raja na barokana maulid ini kata yokor dari benyan sehadir raja tak raja na barokana orang amaulid tak yokor dari raja na berkata raja tak raja na barokana maulid tak yokor dari kiai sehadir berapa ibu punten tapi raja tak raja na barokana maulid tergantung raja tak raja na pangesto na bencinta na dalam atena ke kanjeng Nabi Muhammad para jain acarana para jain berkata tapi mon kanjeng Nabi keni dalam atena keni barokana maksudnya kiai ya beda makanya kau orang nggak mulot sering kelakuan dengan namanya niat dah ini lagi berkat bune kun tembo gentong bune kun gentong aing segalon mulai dari koncengan roh ke kapi tanya aki apa makbun mak terlebih ngapi lagi enya mare temu jangan kok tang pesebi terlebih jadi benih meraja kanjeng Nabi kun meraja abu antibi kanjeng Nabi keni dengan bangganya je abu antunya ngampong ke kanjeng Nabi iki nawengki jadi saya tonjol lagi abu meraja abu benih meraja kanjeng Nabi niat kak dinto bisa meraja pereng keni bisa makeni pereng raja engkau mulot dah apa ya pola engkau mun tak mulot usaha bah tak lancar lu kenik ni kenik kau mun tak mulot usaha seret ni ka kenik harap ban ma mulot engkau kunking karena istoh ka kanjeng Nabi Muhammad lancar tak lancar usaha tak ngurus ni ke paling raja barokana para Rabu karena pak napa mone desaren istoh sekecil apapun akan ternilai besar muku ajunan pun Allah al-qalil minal mahbub kathir perkara sekoni mun metel dari orang yang saya kesenengin kainto bakal raja nilai yang muku ajunan pun Allah ajunan
congok nak anak peraban ketika datang lanceng setai kesenengin makin nyambi kado emas or kerang larang mon si nyambi orang setai kesenengin tak peratu tapi mon sedetang tapak kabur lebur nah tapak kanang seneng na sedetang perbiak sampian bu mon bedereng misem sampian mi mon bedereng meronyot mon sampian norok meronyot berarti ini bagus sekawe ka tak asli palsu niki mon reng bagus asli orang misem abek misem orang meronyot pakun mi mon norok meronyot berarti berdua meronyot atau tompo anjing nabi ini bagus asli Allahumma sholli ala Muhammad mangken barang asli dan barang palsu ini larangan gamma pak larangan seas oke keng larisan segamma larisan se palsu mun se asli larang hargana tak masyarakat lebur si asli bakal laris karena masyarakat lebur sesu palsu maka se laris manis adalah orang-orang sepal bukti nak ya ini kegula tanya kempeng ini asli napa palsu si asli segamma binian ke arwah semira pepen asli napa palsu bibir semira napa asli napa palsu palsu kapi kok tak baca tung hitung aja baca perkombol nah nika kemarin tinggal lobar humu maghfuran lakum la lalai mulai sabora kapi itu sana barokah nasias nika nikmatul ijtima nika ontong orang lebur along bo alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad napa tanda-tanda nareng bagus nih telok nih mon telok nih ke ikan di gula bi sampian maka gula sarang panjenengan termasuk orang bagus tak usah ngako tak usah ngak keng mon setelok panik kebeden dengan kaula sarang ajunan orang bagus jadi tanda orang bagus ini ke sapora benih pola na kocana bote orang bagus ini ke benih pola na surban arampe peto juban arampe telok orang bagus ini ke benih pasti tak mulai di masjid telok ini kata tanda nah penapaan guys situng sore bulan rangkina telok ini ke bahambu maret situng adamu aklil haram ciri-ciri nareng bagus nikah sekakan benih barang haram titik situng ke masjid tak buambu haji ban tahun umrah ban bulan tahajud duha tak teman tobang doi na benih kunjelang keramik kebelah kapi keng bakun sekalako bang mekar benih reng bagus benih orang bah tidak tahu sating tutingan tasbih 2 meter saya teguh ke badak ke timur tak Tuhan jecer engki ayat apal hadis apal keng mon alandu dek karena tabun nika sedeer bareng ha ngastete iya nyo on ka Allah jarang siapa yang rezeki ini ka Allah iki lama engki jangan sampai bah ngocok biaya mungkin ni mak boleh sehalal dia cok seharam melarat ampun pak cok terus sakit debu penikah cok terus sakit penikah paling sekoni orang seadebu kati penikah hukum haram karena secara tak langsung kak dintoh nyangkah ka Gusti Allah tak bisa beri rezeki sehalal ke makhluk iki nama engki ini paling sekonin bisa murtad penikah berharap mak boleh sehalal gajah seharam melarat abo ngireng kau lajunan Allah ka into benikun belas Allah maha bel kau lajunan odik ke alam dunya sabora beniking oleh ngajuaki proposal kau lajunan odik ke alam dunya benikah keng ayon jeng bi Guste
Mon al beniking karep kelebun ku lebih sampeyan nika lahir ke alam dunya. Ku lebih panjenengan panika lahir beniking karep apa karep ambu. Pakelar apa benembu akarep teruan di anak kaula ajunan lahir. Keng mon Allah tak ngitinin la tel ben malam jambu sekali. Aja mu benikun telur banyak, sonyak banyak apa kemet. Kaula ajunan tak kira lahir ke alam dunya. Mon Allah tak ngiti. Iki napa iki? Allahumma salli ala Muhammad. Artinya apa? Kaula ajunan lahir keng ekasokani Allah, keng yonceng Allah. Kun antara koncengan ke dunia banika. Pasera sing ngonceng Allah. Ya Allah. Ini dalam orang tar koncengan. Ya roh ka sing ngonceng. Iki napa iki? Padan mangken banika yonceng Pak Latif. Orang yang bakal ngonceng ini berani bertanggung jawab para ram. Panjenengan tak usah tergobater tak kok lapar. Sepenting lah rotoro, bila suruh masuk, bila suruh kenangan suruh lengki. Masalah daeran, kain orang-orang sebulan, orang-orang setengah tahun, ampun kerena, cek berkata isena apa, nyambeli mbik napa sape, kain tu mare kerena. Cek kiai na dari dim masih apidato habis na berapa juta kain telah mereka rena kan jeng Pak Latif kan yo pahit mau nyambi beras nyambi kompor nyambi soblu kan apa ria mak nyambi rang seber yanjang kok tak kok lapar dari entar dena abah mun tak pah minder selera na tuan rumah engkok makita andi mun lebengal ngonceng make utang ke cena majar ke belente bencak nyingi kan kok iki napa iki. Berarti mun panjenengan mang-mang tak kok lapar, berarti panjenengan mang-mang kasengon nginyi sampeyan membah sampeyan nika kau beter bararabu. Nginyi kasengon ceng. Syakun fir rizki, syakun fir razik. Orang semang-mang dalam urusan rezeki panika mang-mang kase apareng rezeki mantar ada selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua masa aku lebih sambian kalah ke ajam ternyata. Tore congo, pernah panjenengan ngatela ajam galau, nyandar kakan gedeng nampak jangkem sosada kau tak nemu saya kakana. Pas status cari lowongan pekerjaan kan tak ada. Kenapa? Ajam nikah sadar para rabu. Cek bawa abon odik nikah beda saya mau odik. Iki apa iki? Sebenting arok torok kasih ngonceng sebanika. Suruh masuk, suruh lengkil. Masalah deeran berkat nah banjan saya ngonceng ampun tahu sakit pikiran. Iki napa iki? Iki mun sampean ngonceng orang suruh masuk tak masuk, suruh toju tak toju, bakun nang ibun tabun negar bakar ting pada tuuman berkat tak milo. Pamang luar kasih ngonceng. Kalero. Engki surah bejang tak bejang, surah lako tak lako. Engki. Dengan nyaman tak torok kan sengon. Sepenting lalako makuli tanang masalah rezeki Allah sabareng. Allah sabareng rezeki benilako na sabareng. Allah sabareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua ajam ni kedua lakona. Ajam ni kedua lakona. Anak pak ajam ni kemak santai tenang. Walaupun ajam ni tak teman jadi pegawai negeri. Ajam ni kesih pertama tengah malam jaga tengah malam nyon ka Gusti Adkarallah dan ajam tengah malam adikir adibin ka Gusti Allah adikir nyon ke tengah malam keng si andi ajam melekok kulaku are omber ajam jaga mangkat ikhtiar ngoniin sepenta si malam mah ikhtiar kun la ikhtiar mangkat ajam tak nyambi pulpen ya tak sepatuan tak nyambi etas ajam tak di kantor ajam tak di pasar ya keng lawang kadu celunduan nemo jolpe kita roh karkal nare ojen panas ngaop ajam ni bebenekan pereng moi tamu yan so kancan nepi kopian
Nemu ke alhamdulillah nemu apa ban selaku tak jadi yang kau pareng bi Allah pareng apa makan pentol aduh tak mang lo pengembung na para letu oleh di maban pentol jadi kela engkau amain karom penrana bener yang jual pentol mereka cuklangan luar lorong rosak pahlak buat celungkang ku bingkoi tolongin ni kau panjan ganjana dua apa buan makin nemu tombokan jabah pika piaki jemak tamak ke jemak tamak jan situ abeng jauh kau bening tamak hari bing kau epan sempen tak kau berdering rompen rana ke tengah ki kau yakin telur gua benih mikir abanti bi orang montro Jember ni kejak melolo mikir abanti barokah ngocak kajana dua paban maklak mabela kereng rompen rana cek reng rompen rana ruarek cerek maksudnya arwah tinggal cemor padi cek baan ngampong adu colpean lek tabang di posapo he kujang kok sejere ni ajam mangan ajam ni kamar rabu ting maria telur beni nang asiaran ongke kawagor bah aku berlembong bah asiaran kotak wah kala anda nikah tak kau berdereng ke tengah serong anak telur lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Pas ajam nikah, anak mak barokah. Ini ngaji ke ajam kan do nikah. Polan beda ajam ibu rekanja. Ajam nikah tahu kau waktu. Bila compat are ekoni inte ekoni in pakunmu keng sian di ajam kadang tak mulai pasaran so ajam mantar pada selamat jadi kunci ciri-ciri orang nikah bisa bagus bisa jaga deeren Kanjeng Nabi yang kita peringati kelahirannya saat ini bukan hanya steril dari barang haram Kanjeng Nabi nikah. Kanjeng Nabi ini kan sampai mak boleh kasih haram, sehalal Kanjeng Nabi ngastete. Ketika ada Kanjeng Nabi ini ke ambu sebelum kenyang ambu. Padahal deeran halal nih kak. Sebelum kenyang ambu. Pitaban gula bi zambian tinggi. Namanya manusia nikah adalah salah makan. Kanjeng Nabi Adam, keluar dari surga. Nikah margana salah deer. Artinya napa para rambu sehingga Nabi Adam keluar dari suarga al jannah suarga ini simbol ketenangan simbol kecembaran tuti orang montro dia cember jaga deerna sampai beda deeran haram masuk para rambu montro dia tenang montro dia cember. Karena pola makan menikah akan melahirkan pola pikir akan melahirkan perilaku. Orang ni kemonlah deernes serabudan letak mikir halal haram make guli na orang menikah letak kira mikir menikah tepak atau bener. Ingkana ta'matuhu halal atau ajawarihuhu mon orang nikah saya deer nikah halal maka setan nikah bakal ngajak taat ke Gusti Allah. Tapi mun sedeer barang haram anda aklul haram usatul jawari aba amlah. Makanya aku lebih sampian pak cek meloloh gempangnya laki bini gempangnya laki anak ketika lakon tak tepak congok gelu pak congok gelu harap patang bini mak lebur serong harap patang bini lebur Undi bini selingkuh, mau nenteng ngare harga diri, antos kelu congo, mak tila bengal selingkuh bini na, takok keng salah bani kadeerna. Demi Allah, mon seikakan barang halal, tak kira bengal orang nikah laku maksiat. Tahu sa soro ben tahu sa lang bala, bila saya tak deer barang halal, pasti bani kebekal nyambi ke barang taat. Keng bila saya deer barang haram pasti bakal nyambi ke kelakuan haram. Mon ngoco laanggon apa nih kak? Mon ngoco laang angken dimin jeko mang kota kok apa nih kesalahan apa? Ingki apa ingki?
antara pada selamat. Nanti ciri-ciri orang bagus yang pertama ada muaklil haram, tak ada enteran haram. Yang nomor dua ada manadhiril haram. Orang bagus ni ke ciri-ciri nah tak lebur ngabas barang haram. Napa barang haram? Nomor situ ngabas aurat. Lah mangken ni kakak napa tak pati banyak orang bagus. Karena mun lambak para rabu terong ngabas aurat, terong bini abang kang ni tinggal buka le itu mau natang. Ya Allah, la repot tinggal buka. Tinggal buka dosa, ting yabas dosa, ting tak yabas barang bagus. Jadi orang bagus ni kata lebur ngabas seharamaki sarang guste. Kemudian napaan barang seharamaki tak oleh yabas ni kah aurat. Nomor dua, napa boleh tak oleh seharamaki memandang ni kah memandang escenaro mana orang tanpa izin. Tanpa izin, gue lebih sampean mentar ke roman orang, mentah oleh izin, coba ngarep ngaran kapi saya apa silam Roma. Namoy, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tada jawab neng, ngolok salam sampai 3 kali. Tada, boleh. Coba kisare ke dia reng congok ke dalam. Cimun berapa antai dung dari bener. Mentah panano. Tak kengeng. Haram ngabas escenaro mana orang tanpa i. Napa boleh ngabas aipa orang silakan leyentep. Yang berusaha ditutupi, berusaha dibongkar. Tak kenging. Ini nama ini. Mantar pada selamat. Amin Allahumma. Napa boleh pandangan yang Allah haramkan memandang makhluk Allah kalaban pandangan rendah. Polan tentang kena miskin. Yang ke masyarakat kelas 2. Ya Allah. Polan tentang kena anan meler dipandang rendah. Jangan ikut-ikutan menghujat orang lain yang melakukan kemaksiatan. Jangan sampai. Orang enggak ruah ketika andi anak meler, anak mursal sama nikah. Tak usah aku lebih sampian jak ngojaen, tak usah aku lebih sampian menghujat. Ken anak meler kak ruah lah hancur atena. Iki nama iki. Cek saking bisa pada terus gulunya ayon telah boleh anak. Pakai ijak kojai biku lebih sampian. Jangan pernah merendahkan manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nikah pernah tegur bi Gusti Allah lebat le sana lebat colon preman lebat colon rampok. Situng waktu Syekh Abdul Qadir Jailani aluampa sarang santren tahu-tahu yang mbak bi preman. Si preman nikah langsung ada bu ngocak talangkong ya cender lebat gelu gula agaduan kaparluan apa punten dan gula tak rok ngiro ke kiai kun gula tanya telok pertanyaan jawab pagi kiai jak saking ngajak Madura apa jong bisa Allah Ta'ala ngubah dan kula si ahli maksiat panika dadi orang ahli taat katiban jenengan bisa jong mata bisa motor sagalangkong kiai. Si nomor 2 bisa Allah Ta'ala ngobah dan kula seinah panika yang direndahkan yang kekotor dadi orang muljah katiban panjenengan yang dihormat kemana-mana bi orang lain yargain wabit saya sujud nika molar kasambuk tersandren nika akhirnya jaga katiban apa kiai Berbunyi si Abdul Qadir Jailani bener cong cacana anak kanak ria bener cong cacana preman ria. Iya engkau setia pamul jebi Gusti Allah engkau setia pakalar alaksanaki perintah Allah jauhi larang Allah tapi mon Allah ngasokanin abalik tang ate sapa nang itu nyari sebisa alang-lang mon kok pas balik tang ate di orang selebur ala maksiat benengko balik bi Gusti Allah di reng enak sampai tunya sebisa alang-lang sobung bararabu angan aja bong sombong gulawi sampian
Polan sina pernah masjid, polan le selebur ibadah, ngatelak tatangkeun tak apa jeung, pahbi nyam bibi, pahirasanin. Ampun. Mun sampean lagara tretan tatangke, cek sampai memandang dengan pandangan rendah. Dak demah. Ya Rob, apa jang ya Rob? Paringin taufik ban hidayah. Abdina juga nak foto abdina. Oh sabda dana. Benih pahirasanin nengerung barung. Oi. Saya nggak ngestet. Dintibi bakal beli ke abanti. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pandangan yang Allah haramkan nih kak, situng ngabas aurat. Nomor 2 ngabas romana orang tanpa i. Nomor 3 memandang rendah kepada manusia yang lain. Si nomor 3 ciri-ciri nareng bagus. Paham bu maren deh? Ini kak berat gula. Ditanda nareng bagus si nomor 3 ada mutajarri ala nasi bilisanihi wa yadihi. Orang bagus ni ke ciri-ciri na tak leburnya ke orang lain kalaban lesan bentanengah. Wani ka mararam. Mangana mun katidan gula banika tak termasuk orang bagus. Kenapa? Kadang abek tak nyake bi tanah, seringan nyake bi lesan tukang jeram banika. Anu doa ki wararabu mantar pada selamat. Sampean mun masuk surga kado. Banika coba hatur nyelodur. Engki kuen keng jangan dinikmati. Maksudnya iya jalanin kini kalau takdir sampean jadi penceramah. Terus sok koren, margana sampean yang jeng oreng, sampean belanja depor tak ruwet. Maksudnya jangan dinikmati, jangan menyaman. Saya kacata sampean kini bakal mati tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Tapi jangan bangga, jangan menikmatinya sehingga terlena. Yang kita bagi, lore mau aja. Pak hula bola nang yatas aroma selebih muljaban panjenengan. Hula bola nang yatas aroma selebih bagus ban panjenengan. Abu daftar ada kan neraka gula. Karena pada tak oning kebagusan sampian ni lebih banyak ban gula kan gula pada tak oning. Engki dosa gula lebih raja ban panjenengan kan panjenengan pada tak oning. Mun secara zahir corak seneku emik sebaling raja dosa. Kenapa? Karena pada debu man kathura kalamuhu kathurat khata'uhu. Sapa orang sebanyak jajana akhirnya sebanyak salahna. Wa man kathurat khata'uhu kathurat dunubu. Sapa sebanyak salahna akhirnya sebanyak dosana. Mungkin ser sebanyak jajana. Senekum mun sampeyan kan hu ha hi. Bila locok gede lapar kelkak nginom, lapar ngakan. Mulai ngelok salam amin amin tengah hajat mulai nyaman. Jangan sana gumik, ya nak. Mulai nenteng berkata ngare ki beruk tanggung jawab penengajunan nepon au. Mangana tuan rumah panitia bangarte karena ni ketanggung jawab beruk berkata deki. Tidak remeh kelero. Mantar pada ngaulia syafaat ada kanjeng Nabi Muhammad. Muka-muka bakal lebarokan majlis maulid kak dinto. Kaula ajunan senau saraja dosa. Muka-muka kalaban kecintaan kaula ajunan dak kanjeng Nabi Muhammad. Teti sabab kaula ajunan sabar sataja dosa-dosana. Amin. Amin Allahumma sallallahu ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi makhluk seneng satejana kajunan cestona bengaate kerong du senyunar
salerana sallallahu 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 Muhammad alaihi wasallam. Tak ada mampu satejana anyifate kamul jana ahli syukur kapangiran panutup para utusan sallallahu ya Rasulullah. Aku aki abdi dalam setaja umat ajunan, abdi dalam setaja kerong dak keajunan, parengi abdi dalam setaja syafaat ajunan. Alaihi wasallam. Ngereng aku ngaki Kanjeng Nabi Muhammad kelaban bulan Maulid mulot sesuai kelaban kemampuan bangsa bangengki. Mampu ngonceng orang, tak mampu tak usah ngonceng badah di peses kami ibu telah boleh ibu turamolot amolot carana macekan jana melebak su apa ke mak pelak ben engko amolot dah marengakan mulai cakik minta mahlul kiam mungkin bakso di 10.000 bisa teraki karo mana orang miskin mungkin 10.000 jangan orang mangkat tibi aja enggak ni kak ba molodan ba selamatan kula tandik boleh kun bani kamambuan dan gula keng karena mangsa karena andi rasa estok ka Kanjeng Nabi culuaki papa amit mulai caki toju mun 10.000 toju keluar kopi jajan setoples saya bagemet rogi bentar lagi nawaki di WC 5.000 amulot ada rumah bagi kanak-kanak kini maka ada sekolah cak bagi kereng sepo mun 5.000 sambian yang kepnginyi mun 5.000 bagi kereng sepo bagi kanak-kanak kini perak kaisa umat Kanjeng Nabi Muhammad tandi itu usah lagi nawaki raja sepenting ikanto si raja Kanjeng Nabi benih saya juluaki si raja seikanto si raja ni raja barokan tandi sekali pese tandi sepenting ala kau bagus abdina bulan Maulud karena tandi pese abdina maca salawat sebelum tedung mun tak tela maca oleh 10.000 tak tedung niat ngormat Kanjeng Nabi mapan otaban apa boleh apa asah tak kelar apa asah maca salawat niat Maulud selama bulan Maulid sengkak ya sama jamak selawat beda cara boleh beda ada ambu arasanan mun ambu arasanan kan tak usah kebi mun selawat kebulan kebi tak kok colpak bibir nanti selama bulan basah engkau niat ngormat kelahiran Kanjeng Nabi engkau tak mau mengotori bulan suci ini bulan kelahiran Nabi yang paling suci dengan asan-rasan agosip. Jadi selama bulan Maulud sambian ambu arasanan amulot kia paling ringan umpama ada sepopo datang lek berapa bentang tinggal perle anoro lu atas kelu bade remah Allah saboran aja asan-asanan setia engkau lah niat mun bulan Maulud tak arasan tidak remah ya mau temu male bulan Maulud Mula tak mampu sekali si penting ala kau kebeku berdeseringan napa misem mi tabassumuka ila akhika sadaqah mi sama beun kata tanah beun jadi sedekah teti selama bulan Maulud ke barat ke timur ke laut ke di sambian lan yang ngir jambu sekali apa mak nyengir melolop enjak Maulodan sepenting rasa
Muka-muka kaulah ajunan seteja. Itu yakin umat saya kesenang ibi kanjing Nabi Muhammad. Seteja pemulja kalaban keimanan dan ketakwaan. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma bihurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin linahjil qawim. Ij'alna min khiyari ummati. Ij'alna min khiyari ummati. Ij'alna min khiyari ummati. Wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati. Wa amitna ala sunnati wa jama'ati. Wa amitna ala sunnati wa jama'ati. Wa amitna ala sunnati wa jama'ati. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghautha, ya Ghautha, ya Ghautha, ya Akramal Akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Abdi dalam ngemis ya Rabb, kalaban ridho na ajunan, kalaban kabelas na ajunan, kalaban kakobasa na ajunan, kalaban kamulja na pangkata mukjizat para nabi sareng para rasul, kalaban kamulja na pangkata mukjizat kakasih na ajunan baginda rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban kamul jannah barokana karomana para wali-wali na ajunan ya Rabb. Kalaban kamul jannah barokana para guru sarang seteja bangga sepo. Ban kalaban kamul jannah barokana majlis maulid kak dinto ya Rabb. Seteja sehadir sarang seteja keluarga ban foto-fotona terutama keluarga besar tuan rumah sabora aki itu satu sana seraja sekeni sepadeng ban setak padeng saya sengaja ban setak sengaja. Karena abdi telem seteja bakal celaka ya Rabb. Manabi tak kenging pangapora na ajunan. Namong abdi na yakin ajunan maha belas, ajunan maha pangapora. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ben sabora aki seteja orang sepo dua ben bangga sepon abdi telem seteja ya Rabb. Terutama bangga sepon tuan rumah. Saya bangga sepo dari orang sepo laken, ben bangga sepo dari orang sepo binin. Ben seteja family, kerabat, keluarga seteja sehadir ya Rabb. Orang sepo dua abdi telem seteja ampun ngorbanaki seteja na demi nak potona. Mulai dari dalam kandungan sampai ngelahirakinya benar saya tarwaki. Abdi telem seteja mulai kikeni sosoen tulang ike lain. Kadang abdi telem seteja kami ada dan orang sepo. Nakani hajat erebat nareng sepo. Orang sepo dua abdi telem tak pernah bosan ben tak pernah pegel. Dengan ate kalaban cecek beles. Orang sepo dua kadang rela tak aren-saren lem semalam. Hanya ingin melihat nak foto nang ida. Kadang rela tak ada rela lapar asalkan bisa ngetelak nak foto nak kenyang. Kadang rela orang sepo dua abdi telem saja meninggalkan rumah, kampung halaman, tak kenal panas, tak kenal hujan. Hanya ingin berjuang terong atela keluarga anak dan bini naudi sampurna seperti orang-orang selain. Rela hidup terlunta-lunta asalkan bisa ngatela nak foto naudi sampurna. Abdi telem saja sekutannya ke tembang mabunga ya Rabb. Terlalu banyak kedoliman kami sebagai seorang anak kepada kedua orang tua. Maka sobung sebisa malas dak ke jasa-jasana. Abdi telem saja tak bakal bisa malas jasa-jasa. Andai kata andi atunya sababan langi kolek teking gak dinto esek-sek kai jual kangkui malas jasa nareng sepo dua tak mendang ya Rabb. Namong abdi nang ngemis terima aki doa kak dinto kalaban barokah na maulid
kalaban kamul jannah Kanjeng Nabi Muhammad seteja orang sepo dua abdi dalam seteja ya Rab segi pada umur paringin barokah umur kesehatan saya sampurna dalam ketaatan cak cabutnya bana ya Rab kabilasi ya Rab pamuljaaki ya Rab cak cabutnya bana kecuali dalam keadaan husnul khatimah cak cabutnya bana kecuali ampun papadeng keneng nai swargana ya Rab abdi na tak gaduan torator dek orang sepo dua namong doa sebisa ya toraki pamuljaaki kabela si orang sepo dua abdi dalam setaja si bedeneng alam kubur pecembar kubur paterak kubur petetiaki kubur pun kepunan dari pun kepunan suarga barokah apa tetap akili dak setaja keluarga ban foto-foto nah segi badan yang alam dunia petetiaki nak foto secek-cek dalam agama nak foto soleh ban solehah barokah ilmuna barokah rizkina barokah kaudina birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir ban setaja kuru-kuru abdi dalam setaja ya Rab siampun nalken abdi dalam setaja kalaban syahadat sedua guru-guru na anak abdi dalam setaja ya Rab seki pada umur barengin barokah umur siampun badan yang alam barzah patekiaki derajat ya Rab sehingga tetap akili barokana dak setaja keluarga ben foto-fotona juga nan santre-santrena ben masyarakat ta eta tiakina generasi minas solihin was solihat alqaimina bi'ukukillah wa bi'ukukil ibad setaja pamuljaaki kalaban kataatan cak paenah abdi dalam setaja kalaban kemaksiatan pamuljaaki abdi dalam setaja kalaban rizki si halal cak paenah abdi dalam setaja kalaban rizki si haram pamuljaaki abdi dalam setaja umat Islam kalaban nilai-nilai persatuan dan kesatuan cak paenah umat Islam kalaban perpecahan dan permusuhan ya Rab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin cak papaleman abdi dalam setaja hadir majlis kak dinto dari tempat kak dinto kecuali ampun etoles nyaman-nyaman abdi dalam setaja nang dalam rombong na orang-orang selamat ya Rabb wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna du'ana bi hurmatil fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin sagak dinto mator patang saporaan sateja engki mator sakalangkong muga-muga pada kengi ngapangapurana Gusti Allah akhiran hadanallahu wa iyyakum ila tariqil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Majelis Salawat Mahabbatur Rasul yang sampai saat ini masih tetap berdomisili di Jabakan Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, bersama Mahajaya Audio Sound System. Dan juga masih bersama Ramayana Video Shooting.
Ya ilahi Rabbi da ajunanku abdina asojud sesapen are abdina tak pantas oleh soarkana juga tak sanggup masodana rakana. Ya Allah nyuwun sapora satejetusa nangis abdina ponco deseko besar. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah nyuwun sapora satejetusa nangis abdina ponco deseko besar. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi
sujud sesaben are abdina kapantas oleh sorgana juga tak sanggup masuknya nerakana. Ya Allah nyuwun sapura setuju dosa nangis abdina pun jauh keseko besar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Satu putaran lagi Mas Lukman K. Mahabbatur Rasul. Ya ilahi Rabbi ya ajunanku se abdina sujud sesaben are abdina oleh sorgana juga tak sanggup masuknya nerakana. Ya Allah nyuwun nangis abdina pun jauh keseko besar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah nyuwun sapara setuju dosa nangis abdina pun jauh keseko besar. Mungkin hanya itu setengah dari kami. Jadi atas nama Majelis Mahabbatur Rasul, apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.